Tuko yeru arini leo nthiguru ya Kenya ikuanashia miaka 60 kuma irikuoyerwo ciathi na rais wa Kenya William Ruto niyo yukari Madaraka yawe mbere kwithira itongeria kuma kuyukio tongeria mwaka muthiru bwa nthiguru ya Kenya na rware utongeretie mambura yakire county ya Embu. Ruto nonakanite kwithira ikatha barabara wiro ciathi bwa nthiguru ya Kenya na nkuluki kwithira kiarire kinya kithira mantu yo mithainde ne nthiguru ya Kenya thirikari ni kwende bonde urayumba kuomba kendo chokaniria uchumi bwa Kenya harabomba kwithira bwetethia mwananchi wa kawaida. Tukubarwari kiri mubango ya rwa siasa tukethia tukithuya miaka 60 yo ciathi imbiwe bio Kenya inabyo bya kwithira ikumeria mwankatha ituketha twikara nthina MCA wa Karaja warindirorera Mutuma Kalembe na MCA wa Karaja wa Bogete Istimudi Karenga tukithuya kinya rwaria rwa President William Ruto kiri mambura ya mwaka yu ya Madaraka county ya Embu. Yani tukuthurandite kiri Nteto cia URETERI Imwe. Munini wa gavana Mutuma Ntwethinke kuma kiri mwingira mbere kuma rekurikana uchuno ngare na kweba kwariria rwari ruu. Siasa kumata mamburene ya Madaraka ntere siembe abisa munene wa rutingwe thirikari ya county akimeneria mpuro akiwa na kunjira kariba county ya Meru. Rais William Ruto tongere mambura ya Madaraka ya 60 county ya Embu. Tomurume wa kurobo atiati kwetho no kwa mara kirikana kuye ntobya kanisa ya Katholiki ya Ndubeni. Anko watu ni Nteto chiweru the mo nbetwa MUTEMBEI adwant muneto mathithio ni Maureen Kome. Tugambire ntomurume wokuru bwatiati na ithitu no kuwa ntere cia mara nyuma yawe nikira akwirikana kuye ntobya Katholiki ya kanisa ya Katholiki ntere cia Ndubeni akaribabara boka na muthuro baruwa muntu nethirite agitwika mpanga ntere yu nikyo kitumite bayukia watho jarene cio Martin Mwambi aina ripotie. Gikeike mwagia kirindegi anture ya kathanga we wandia mitheru kirigichigo mbunge kia mara bawete kauna na ngara na nkinyankobu na kirigaro nyuma ya mturo kwirikana mwambako gwatikana na kubithwa na kari katwa kwata mwambo na mastakio jonde awirwa ene ngwana takore kilo ne mwingi abandi bamweri na irirwe ondo gutitoloka mama ine kada kinyaka gitaka ndethera mwambako gwatwa ndethera mobe ukiagira kumwethia Leo tukwenda mamba ko Ndubeni no thire buru no ndonto balima ko ntokoraja bakaya kuya ko Ndubeni onako tole ko Ndubeni kutaga nto mamba kuya ko Ndubeni ko baba ba gusikana mtoyo pemenyene mono nto ba watanua seria ko nyamuna karuta ngejiayo ube menyene muno bakete kwatanwa uritwiki kamo thako yoro ta kumenyekana na kuonekana ari mugeni kiri nturenu agwatirwe na intobia kanichemwe mbarinu na tori bara mutunya na kiri akuruba nyumba 10 bara bakuringite muchako bagikamugwata na kumubethia ni onde wa ruti ya matinialia megalia gugune kweto kambe kwire maunto ndaukanderia maunto mame kareka makoya ratura kwiye wa kwanto bate mama ka ukira amburi ya kwethi kuri mukwa yura amburi wa antola ni mburi jere ukayewa into jaku kayewa wasa motu kawato kalingwa ngeto kasunwa kwa gwamba tukwenda mboso begoraria yokolwa kola ndire ile ngola kola migonda nyanto tolomba anto batike metukweno nonto baba wenzake ni bakwana onto wenda leo monde ni batike metu ya kuya nikenda gonto hale boyega kuringana na bamwe baturi baba bariuga barari bakwinya nturanie nwima wamba makithemba wamba abo ambocho intobya menda wamba bwandethia na nkinya intobinge kathomba tokwena wamba kumakagita Karaja bakia ganduka obanto kwena nduka ukaiwa kyogolo kabunjwa anja kabunjwa last week barabunjita kanitho Katholiki Ndubeni by a speaker iriba kore tembosho jadira kuma mweno agaiti bale utio ona mole mwamatini wao ni bakore tembosho jya mukolino mo aguku ala ukira ukorera mutalo ire ne mikole ni arika kithirikiria baugite mawamba marama ukarika nture nutanto bambari numa kubareta ende nanto bange bakuja nturanie nubari na manto mange bageni ibo bakwambiria kubaia nyuni ambie the into jagiri kumathate kanisa akuya
Kitheini ale akuia. Ale kwangilo saya akuia. Saluni ale akuia na nona mastaki. Eje atukega kugula na area. Leo mtu akigwa na gokamwenga. Nini mwamba. Leo ayage ale aya kwa bamoka muji kwao. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mwambi. Rais wa Kenya William Ruto ntugarware na tongeretie mambura ya kungwira Madaraka ya 60 kiri kaunti ya Embu. Akĩara Ruto ne thirite agĩtarĩria mĩtaratara mwanyira banganĩte ya thirikari wekendo cokanĩro chumi ba Kenya. Na aratarĩrĩtie mantu ya waki nyumba cia maũndũ ya nthĩ na kũria Kenya bethire bakiwata mũtaratara yo mbaru nkuluki. Ruto na rurĩtie mubango yo aslafa njora kuonde yo tetheria a biashara bani ni kwethera baichukiria kibiashara. Antoni Kathenya aina Nteto. Kenya ichi yetu, Kenya kiri mambura mama Madaraka maukungwira miaka 60 kwa mbeli ya lelea ndeni ambile kuyatha uligiro bwa Kenya baingi lale kuigwa mibanga ile Rais William Ruto enayo ya gusensi alimbome ya motolele eno bado ile memendekithia malea matumitengo atanire azimio enenkela Rais William Ruto na kambea empaka kiumetu diete kwa lilia thina ino Rais William Ruto agitumagira kanya gaka kiri mambura mama kwiridia bula na tongore bange thirikari-ini bakoi matoro kenda kuthiria thina ino. Ruto aithani ultibande ndega na thirikari kugwatanira nawe kiri kuthiria thina ino. Amwe no Rais William Ruto nejukire kanya gaka ka muthenyo jomde kurugana mubango wa jiri wa Hustler Fund. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake. And this is precisely as it should be. Jambo la muhimu ambalo lilikuwa katika uchaguzi uliopita ilikuwa ni maneno ya uchumi. Leo katika Embu hapa, wale walio katika vyama, wale walio katika sako, leo tunaanzisha Hustler Fund Stage 2 ambayo itatoa pesa kati ya shilingi 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa vikundi ambazo zitajisajili ili tuweze kufikisha mambo ya kupata mkopo kwa wananchi wengi. Rais ujo gatano andeni ya Kenya ithene jukire kanya gaka gutetera muswado wa kigina urende kithitie muno kile kugito wa kigina kia marima nyomba na kugweta ti mutaratara ujo gatigira Kenya baingi bakona kiguni gia kwithirwa bena nyomba jiao. The intense national debate on housing is not about whether it is a tax or a contribution. The attention sharply focused on the housing contributions is an implicit expression of ownership. People desire better information and stronger assurance regarding the custody, security, investment, and return on their money. It is our responsibility to ensure the people, 7 million of them, who live in our slums, including Shauri Yako here in Embu. I was here last week and I was informed about Shauri Yako. The people who live in Shauri Yako deserve a decent house, and it is our responsibility. Na kagita kala ngwatanire azimio idite na mbele na kule ngwatanire Kenya kwanza kurugula sava ikinyagiria tikidurano gituku gitale kia uma migambo ya Rais William Ruto ilale kinyume nene azimio. Rais William Ruto akigweta tikidurano gituku kiale kia uma gwitukira mutaratolo ali mwikire ni kamiti ya idurano na mianka ya ABC. Kenya also set a new high in election management by deploying a secure, freely accessible public portal which accurately and faithfully relayed vote tallies in the last election, enabling Kenyans and indeed anyone else to compare and verify tallies and ascertain results. Amweno gumunini wa rais Rigathi Gachagua na uliti Rais William Ruto guteja nile miario ya ngwatanile azimio muno kile muswado jo kigina Gachagua kimenagire nyomba ya Nteto ni kile akugatenijio kuthina mbele kuwatambaru
ngwataniro ene Azimio. At Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. Kiripotera Weru TV, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Kaunti Embu ni ukumete kiri mauku ya kaunti resithirite kibwithirwa mambura ya kinthuro nyuma ya mambura ya Madaraka kwithira kibwithika kianine kia Moi kaunti yo tongeretwe na Rais William Ruto. Kaunti yo ndethirite kiguneka na kwa rushoko kiani kiu kiragenankanitwe kiri thirikari ya Cecily Mbarire na kinyaini baraba mwitero teru nubonekanite kwa wakanya kanene baraba wiriti rais na ntu baraba kwithirite baiki ya kiri mambura ya kaunti neu ya Embu. Rita Monica Mushiri ayana riboti. Urai muthenya wa mwanya thiini wa kaunti ya Embu kivarori kia mithako kia Moi kuria mambura mavururi mugima ma Madaraka Day ya 60 magukungwagirwa. Mirango ya kivaro giki kia Moi irugurirwe thaa 10 cia kirauko ekari a kaunti ya Embu mesura kuo nginyagia engi matura gwa gwikara wa umwe wao akiendaga kwiyonera uria kurathie na mbere mathaa 5 cia kirauko uguo muthamaki wa bururi ni wenda gitari William Ruto na uria uretereretwe na gikeno na ngungwiro akinya athiururuka kivaro giki ndari ya ngari ya mwanya rungu rwa urangiri munene wa tongoria au gitiri bururi-ri. Samuel Ruto. Welcome, Your Excellency. Vuva ucio mavitha a mvonge ngurani cia ugitiri bururi-ri wa vamwe na thigari cia kanjo a kaunti ya Embu ni monanirie urume wao wirari wao mbere ya muthamaki wa bururi atongoria aria engi ekari ya kaunti ya Embu na bururi mugima. Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya F5, ndege zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi. Kivaro kigima nigicokire giecura nyimbo cia kiriu na cia gitene cinitwe ni aini ya miena ngurani ya kaunti ya Embu ciekiritwe nginiya na ngotoko niguo gucanjamura wa mundu ukumeruragira na kumathikiriria. Mambura mama ma Madaraka maretete mirandi mingi ya uthii wa na mbere makiria thiini wa tauni ya Embu ta kivaro giki kia Moi varavara ngurani thiini wa tauni na thibitari kuthondekwa mwena wa ciana. Through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital. The area of infrastructure, Your Excellency, we've been able to get the magnificent stadium that we are in today that has been built in a record 15 weeks, Your Excellency. Engi atongoria agikiro kia iguru aria marai mambura mama ni munini wa muthamaki wa bururi niwe Rigathi Gachagua na mwendo wake Prime Cabinet Secretary niwe Musalia Mudavadi, Speaker wa bunge nene niwe Moses Wetangula, Speaker wa Senate niwe Amason Kingi, Attorney General niwe Justin Muturi, Chief Justice Martha Koome, muthamaki wa bururi wa Comoros niwe Azali Asumani na uria wari muthamaki wa Niger wa Vukavereri niwe Isofu Mahamadu na engi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa musiri. Na kuonterechie Embe mambureni ya Madaraka siasa ciotongere bwa kaunti Meru nicionekanite kuringwa
Nara MCA wa Embu onekete kwaluka na kuwa na kuwata mbaru utongere bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ntuko we mwake nyuma ya munini wa speaker Mwandali Kinyawe kwaluka na kuwa na kuwata mbaru utongeria bwa gavana Kawira akera mambure na yajare kubuthikirite skuru ya Ndare abisa munene kiri rwangiro rutungwebo mwingi ndani ya county ya Meru James Mutia na menerete mbunge wa Thaa Neist Mpuru Abori dikira kuwa kako menerethia Meru na kinya kunjira Meru partikare woti Madion Karui aina riboti. Nikiathone kyo kungwira ntuko ya Madaraka ndi nthigurune kira kikubwithikite kiri sub county njaro ya Kiengu kianne kia Ndare Catholic Parish na aratongeria mwanya na kariba wadi ya Embu Steve Sumirite na wingi kiathone na kyo MCA wa wadi Titus Murethi Muteria onanite kuwata mbaru gavana wa Meru Kawira Mwangaza nyuma ya kwithira bari na nkusanio na ari umwe wa MCS barabara ruya no tongeria bwawe lakini mtokebero na wewe kwa mwingi yoyo pata sivya public babu yuko kwa toa na excellency 100 kwa 100 iko kwa na wewe anatondele na wewe iko kwa toa na wewe hapo nini dada bwana mutiano ngono antumire aguru kuna baba tomero wako hicho bwana Lewis ndio zira bale hapo bale hapo ngame au ni mapacha au mama basta ntukugira ambira muriro kwendare watu wali munene na ino ndo wete bipo na Ndare mwa wembe ya county Embu hapo iko Ndare na wale bandi kwa Ndare na wale ndio wale alama ambira mbeje mwao nyongenja mheshimiwa wetu wa Embu East mheshimiwa Muri tangu tumeno tukumenya watu ise mambo ya wadi ise mambo ya account ora ni tangu eno to you have worked in this system eta weta MCAs baubange bothe bakoreana na mama ubere utebyo tukona tore agwatanira nau angamana kiathoneke atongere ni barombete ngwatanio county ya Meru James Mutia urani CEO wa Public Service county ya Meru kiwata mbaru MCA Murekere Kabori ya gavana na kumeneria mbunge wa Thaa Neist Mpuru Abori akiwanika kuingithia thoko a biashara batekare oti na Murethi angereke thirikari ya county oge agorana gavana wewe nene muno inyandu bandu batombote ikolika na nengi twacho chungomando maya kinyagare mari mwe no ndo bwandwa utiemana yandwa gavana Kawira na atarirwe renagwe na ruma to kenera yathia lakini gavana no gavana ni nani bwana sisi kuna mtu mwingine anatusumbua sana aleta akinga hapa chetu only the acting chief officer trade tourism na cooperatives bwana mwezi sisi mheshimiwa mpora tati maboko kwa kainga ewe ngoja mtu atena onda kama kwa chinga oni MP ina kuma kuinga boko chetu kuma na mwezi sio bibi tena mwentu uona wisa sawa mugoro mpora wangu ndo mama na kinga boko mwato mweke dene kana teko dene hawa dali ya ijalo kwa kuinga wao wagete chio tuati ya tongoli beto mbaru para tudurete na kura sieto nontu ya tongoli babea na tongoli bakondo tulitrangoe na baina nkoro embea tubekire tubayeke dikena bombo tongoli ya nontu twabatarire dikenda batuli percent na arambere ari atwa supporti ari atwa heshima iyo bakomba kuteyo kinya na arambere iyo tukomba kuona matunda ene kuntuko kwetu na ukonie kithomo ACC wa sub county ya Naomi Kabari na ritete mukana kire antu arume baraba kwenyangia na banini batwale na kuwa sumayo ereriko naomba hivi tuamkane na watoto wadogo wasome ili tuweze kubadilisha huku. Na nilisema hivi wakati tulifanya baraza hapa, hatutachoka kushika mwenye anacheza na mtoto mdogo. Tutawashika wote, hata kama natetea boita kwa upande mwingine ananiangusha. Wachana na huo mtoto. Wacha kuona msena sababu ako wakare secondary ati ametosha kuoga. Huyo ni mtoto. Huyo ni mtoto, tuwatane na yeye asome amalize masomo yake. Mkiripotera Weru TV kuma Ndare wadi ya Embu East Beto Marion Karugi wa Kenywa Wewe Marion nani kuma kirite tuno tukuona kanya kambereka kunoka ende dikano tukubarua rekire mubango ya siasa ini mweira tuketha tukarire mubango no yo siasa nyini kuona kandani ya county ya Meru nonto utiomba kwebania mantu igi siasa na weti nambe so poni bo tuketha tukumureko tukubarua rekire mubango ya siasa kiri Madaraka ya 60 kuma Kenya iri ucio ira uciathi katone kanya kambereka kunoka ndo weta kuraya
nchokerete na Nteto nkuluki. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput, you don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister, go sister. Oh, oh. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukarantuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Ubwana tubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru Imwe. County Commissioner Madaraka nithi na tongeretie mabura ya Madaraka ya kubwithikirite Kenya ngumi wondine ya marimanti akiaria biso nethirite akiuria ciari bareke kurutana boss kuru rire bethira bena kuria kuatania na ciari akuntu bondi bwithirite bwite na mbere maite ko maita na yethirite akiangaratane bonene witi na mbere no thomi ndene ya maskuru. Paul Wakabithi aina Nteto hii ikire mambura marama atinda nthiguru ni muthenya gwemthe mambura marima gukungwira uhuru na wiciathi kiri mugongo wa Kenya ara mambura manterece Tharaka magutigirite kienini Kenya ngumi thokoni ya marimanti. Tuchogieni tafadhali tuyage michemanio ni teno tujaribu vile ambavyo tutaweza ndio tuwe tunaweza kufika katika mikutano kwa sababu rira tukaya kire michemanio eno irio tukawata manto kathomba marama kwaru kire michemanio eno kire wandi ya Nkondi ukegwa county assembly ile ogo tariki 5 nonto bwa CIDP ya county yetu tariki 5 kwa bale Nkondi na Mukothima gatonga na marimanti ukegwa bale tariki 6 kwa DCC araga na marimanti CDF kiathi gikindi gikimbe mbiru ntongoria Kathomba are waziri muthini Karangi 1963 kabla tupate Madaraka tulikuwa tunanyanyaswa na mkoloni. Lakini leo mtu akisimama hapa anaomba serikali ya Kenya ikiongozwa na county commissioner hapa na governor Tharaka Nithi hapa maendeleo. Hiyo ni hatua kubwa sana yenye tumechukua kama nchi yetu. Tukakuwa tuko na madaraka yetu ya kujitegemea in terms of democracy na kujichagulia serikali yetu. Since 2010 katiba ya 2010 yenye tuko nayo sahi tunatumia sahi. Hiyo madaraka yenye ilikuwa tumepatiwa 1963 hiyo madaraka ilitusukuma kitambo kidogo
ikakuwa mgao wa pesa huko Nairobi. Ikiathikira nkuru kigutongoretwe bwana Wesley Koech urai county commissioner wa kaunti ya Tharaka Nithi. Funzi ambao wako hapa, viongozi ambao wako hapa, sisi wote tushirikiane kwamba tuhakikishe ukisaidia mtu mmoja kupata nafasi umeijenga familia ile. Kuna wenzetu hapa ambao labda hawana nafasi ama wako na hali duni ya maisha ama hawana mapato. Wewe ukisaidia huyo kijana kupata teknolojia, kupata elimu, itakuwa umesaidia kupunguza pakubwa hali ya umaskini katika nchi yetu. Orakiaria iguru ria makarika maruani ntere cia Tharaka macukuru maingi aciari bakathucia ana bakauma cukuru kutoa mtoto kwa shule. Sasa wewe unatetea haki yako, lakini umesahau haki ya mtoto. Have you consulted that child akasema kwamba anataka kutoka shule? So let us stop this habit ya watu kwenda shuleni na kutoa wanafunzi kwa kisingizio kwamba mwalimu mkuu hajalipa wafanyikazi. Have you asked that teacher kwa nini hajalipa? Wakati mwingine mgao unachelewa. Wakati mwingine wazazi wako na shida ya kulipa karo. Lakini huyo mwalimu lazima aweke wale watoto katika shule. Na kwa hivyo wakati wanapojaribu kuhakikisha kwamba mtoto wako anakaa shule, inavunja moyo kuona wazazi wakikusanyika na kwenda kutoa watoto katika shule. And in that note, tuko na maafisa wa elimu. Kama kweli mwalimu ako na shida, kuna Ministry of Education na kuna Teacher Service Commission. Nkiripotera Weru TV kuma ntere cia Tharaka Kenini Kenya Ngumi Bitu wa Paul Ogwakabithe. Tukiuma kirimantu ya Madaraka nende tuitekiri siasa cia kiama kia basi. Siasa ini cionekanite kuwata mwanki bonene ndene ya kaunti ya Meru aratongeire na kinya kia mabaki bonekanite kwa Remari Nkulani akera ntugu ya rore mwandiki munene wa kiama kiuru wa Ngiromero Laji Mwendia awita boya atongere na kiama utimwerekera yuba ya nakiri MCs ba kaunti ya Meru kuwata mbaru gavana Rori Kuthai akiaria ethirite kinya kiwa MCA wandare na kioto ke kuwata mbaru gavana Rori kuna kurutanire ngwenwe unturabo kuonekana nene kiutete na mwandiki munene wa kiama kiu akili Mwambi Manyara uraonekanite kwithire kanu KMC baraba kuoneka kuwata mbaru gavana Meru Kawira Mwangaza mutugikare aina riboti. Nyuma ya nkushani nyingi ukujirwa kiriba mabatongiria na memba bakiama kiambasa ja kaunti ya Meru atongiria bakionene gushokanira migambo alakinya ukujiri mwandiki munene wa kiama iki Mugambi Manyara kwandika baruga ya kweberia mukano kyo Madaraka MK ikiogora na Njuki Mugambi munini wawe kiri utongiria bwambunge ya Meru nawe DMK ikiogora ukinyakirirwa ngirwa kuthikira magamba ja byama byege siasa na kurungiketa gaira reu na ndinarwa tukiaranire na Alaji Mwendia mwandiki wa kiama iki aja kaunti ya Meru na ugite tuwendi bwa kiama Nteto uchedere kinyete Antoniau na kwa thai badiromba tatongeria bakiama baewe kanya kenda bagachwera untu bubu bankuchani ontaira. But meanwhile Nteto uchionde niburite kurunga mainkuona ituketwa kotini na the stand and the second respondent ituketwa parties dispute resolution tribunals na they supposed to appear in court in tariki 5 but ndaromba kinya mbere tariki 5 ikinya tugeria guchwa resolution ya mantu jaja amicably na only the mute for an out of court settlement jontreato tania kotini kuchoka kaire kuwatanira umbi anape task kingi kira Alaji na ugite batakara ndita kiama boga mianka yao kirenga bana Kawira Mwangaza na kwa akiwa kinya MCs bakiama iki ni babati kuwata mbarunga bana Mwangaza ndiri atanture neshia huku ikemirandi ya witi na mbere John tukethira ngavana akeja gwa kuandine kobwirite kurega gwa tendi kiatho kia ngavana kethira president ya Kenya Meru katubwirite kurega gwitabia thone biawe jontu topate yetu na de ende mwanka ijutubwirite guchwa imwankari kutubwirite kwenginji na kiama giki dictatorio tugeta kinya MCAs bautukare na bonthe guru nikenda na batwira na raba kuona ugumu na kinya bombere atiri members of county assembly na ntekwariria bambasi yake na ntekwariria ngavana Kawira bwete mbere bukithe ya registration in the county assembly
gutega atuike gogatura area ngavana Maru kenda wona maendeleo kurukia laji nongerete kugabuta kiama bakagwata mbaru ngugi kana mantu jara jonte ngavana Mwangaza kuthithia jara jari no gunikire mukari wa Meru na jagwitane na katiba ya kiama kiao na bona ratete bwega bakamwita ikarone kenda bakamuniria mantu jara jonte ngavana kuthithia jagutethia antu ba Meru na jara jagwitania na constitution yetu na maono jetu ya kiama kia basi tukamunga mkono ende aria ngavana akathithia mantu jaria na joja tegwitania na bawotu aria tumba gutara mantu jaja ni wastage ya resources cha county na te resources cha county ni ugoti bwakwa au tugakara nwenthe terasima tukunjanire nkundi tugakara nwenthe tumwadvise tumwira au weterete gutebui mudiene kire ugambi bwaraji mantu ja 2027 is a big factor kire mantu jara tukuona in the county therefore kirandomba muntu wonde ageta ku make political statement nambe achiorie arethithia for selfish interests arethithia for machinery interests kokure wa gweta kuga mantu ja muntu ungi kana orethithia for party interests then that twinde tojukia the party is greater than any other individual. Kiripotera Nteto cia Weru rekwarĩtwo nĩ Mũtungi Kare. Munini wa gavana wa county ya Meru Mutumantu Ethinkia kwa itara mbere buruku mari gwirikana ucuno ngara bana acumirite kire mwingi mutumaro okarikire mambura yo kungwira Madaraka nterecheti ani antu ne ya gavana Kawira nonekanite kwa barwariro buruna araki ari ethirite akiuria kariba county ya Meru kwithira beturani na there lekinya kwithira bakiwate na kenda Meru yona witi na mbere akiwa untuboni bo batetheria Meru yithira yukira na kwithira ite na mbere nonzo awete untubo ni bo batetheria tongere kinya kwithira baikucha maendeleo wita maturene kuluki mutuma ura wethirite akithulunkwa ni rwariro kuria kwatira na gavana wawe nethirite akioneka kuria kwaria rwariro buruna untubura pukoneka nende yakote ndo chithirite iyo atati kaba bobele mukiri wa mitheka aina Nteto hii. Ningependa kuwaletea salamu za mama Her Excellency my boss and mama the governor of Meru County Mama Kawira Mwangaza akiaria nyuma yo ciumiria kimwingiria mbere burunyu Meru aria rwawe ochuno ngari no kulukira mathina maingi obicine yawe kwithira rugita na mbere munini o gavana county Meru Mutumantu Ethinkia na theretierera na kuromba thiri ati katongeria ba county Meru tuwe na amani tupige siasa za maendeleo na tusikose ama kusababisha mgawanyiko kwa njia yoyote kwa sababu Meru ni mtu mmoja hatuna migawanyiko kati yetu we are brothers and sisters and we have one governor Her Excellency Mama Kawira Mwangaza ambaye Mungu amembariki na uongozi kwa wakati huu na deputy wake ni mmoja anaitwa Reverend Isaac Mutumantu Ethinkia na niko na yeye hapa kwa hapa kumshika mkono ndio wa Meru wapate maendeleo. Miario yawe ni watimbaru ibamo batongeria baraba ukarinwe mamburene ya Madaraka ntereche kunene wandine nkomoti gania westi. Terekana MCA eta county okarite gwirire bi dire county. Twana ke kurumana chiani na nao. Babu wananchi wote bwa totemye navyo. Kwa ngoromba. Antumara wote tudhuri na mara tote dhuri tuinde itowatanire tuchoe maendeleo ndio tumaendeleo hiyo wananchi bakwenda. Kawira Mwangaza wewe ndiye mama yetu. Na mama anaweza saa mchawi na sasa saa master. Kwa hivyo hata wakikutukana hawa wachana na hawa. Kana demo loi. Nara kana hapo nari tangoe. Na twetore assembly ya Meru tukomba kuritaniria ngwena thirikari ya mama nekenda ntuba Meru baomba kunufaika nonto eitare antubetu tereo eitare siasa ne eitare kuritira mwananchi ngwe sawa
Nkuruki Mutuma nonekene kuthetera kimera kia miraa akimeneria miario mwerekerio nkiame kurwa na ndawa cia mbogita na kada ekueta kimera kia miraa ya ndawa cia mbogita na arane ndi arombete atungeria arimi amwe na biashara ba miraa uchumiria muchamanio ni amurinio rais urayo erigeri kaunti Meru kenda kuthetera kimera ki ikuasie bien twake berecia imiraa mbia cia miraa ikugura kana ni atia loi mboga cia umati mao ni pesa cia miraa ikugura. Kwa hivyo mtu pale national government akisema miraa ni dawa ya kulevya ajui the pain ana cause ile kilio ana cause ile wale watoto ambao hawatasoma kwa sababu ya kukosa soko ya miraa kwa sababu ya hiyo decision yenye hiyo I don't know if it's a semi-autonomous government agency or it's autonomous, I don't know. Lakini hilo jambo limekasirisha wa Meru na tutazidi kukashifu kitu hicho. So nilienda kuwa alinipa miraa la president yeya kwa jamanto ya hawa no tunayite Meru kwa jamanto ya majani chai kwa jamanto ya macadamia kwa jamanto ya validation for quite a number of agricultural produce ila toko anda Meru kinyari ni bamira ikundi bila miteta ila mira abunge meto ba national government kabiliana na hiyo sheria badilisha hiyo sheria katika National Assembly and also at the Senate so that wa Meru and especially wale ambao urelai na ukulima wa miraa tusirudi nyuma tafadhali. Antonia we Commissioner County Meru Frederick Ndunga na makirite kuongeleka kwa makarika ya andwa cia kimumbire akiwa baina kanya kaumu kwa mbethia thwanirwa bonyu mobo no ntuboge untwire ya Kimeru. Na shida ni kwamba ni kama jamii imekubali jambo hilo. Na kwa nini niseme hivyo? Mzazi anarepu mtoto wake. Alafu tukipeleka kesi kotini, hiyo familia inataka warudi nyumbani, wajadilie hilo jambo nyumbani. Na hata katika kesi zingine, unakuta familia inaanza kumpigia kelele mama na mtoto. Kwa nini mumepeleka mzee kotini? Lijise, lisilo na aibu, limerefu mtoto wake. Jamii imekubali, inataka jambo hilo lijadiliwe nyumbani. Akiaria na rombete akari kuatanira na mabisa bokaria kurwa na ndawa cia mbogita irakuanite mete Ntame kaunti Meru na itiumbika iborisi yake. Mara nyingi tunaposhika mtu ama watu utakuta viongozi wanakuja kuwatetea. Unajua huyu ni nani, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Samee tu kidogo, bwana yake alikufa, sasa hiyo ndio njia anajisaidia nayo viongozi. It's a societal issue. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Antobana taunini Embu nibo watiba kiringanithwa na makarika mwanya ya wamba kiri makarika mwanya na bethirite bakinto mwanya Antobana ndi barabethirite bakiuna nyumba ciantu na kwirikana nibo yite into ya matibi na kinya gas na wekira sare nene ndeba kinyito koti ara bakandukitie maitia na kuwa batethirite bagikuma kiri wambabo. Samura Gishima aina ripotie. Yes. And ikumania na wongere kubwa makarika makubunjo kwa nduka muchi wa Chuka ara akariba watanirite na abisa barongiro chonkoni baruthite musako urawikiri tempeni athuganirwa bana baraba kuringithanwa na makarika mama bana baba tabo Eric Getonga, Eric Mutwiri, Rehab Nyambura na Edgar Okelo baririkana kugwatikana na into nkutho birabi kwirikana ibia mugana wa mamilioni mambia birio iratu nguo cha boutique TV mitungi ya gas na into binge mwanya mwanya. Hiba kinyithitwe kotini ya Chuka ara nyuma ya kuthomerwa thitango bonthe bareganite nacio. Kia tarehe 25 May 2023 Chuka Town, Meru South Sub-County, ambayo iko Tharaka Nithi,
na wengine wako mbele ya koti, mlivunja na mkaingia kwa duka ya Endwand Bundi mkiwa na nia ya kuiba na mkaiba viatu vyenye thamani ya shilingi 160,000 mali ya Endwand Bundi. Kweli ama si kweli? Kosa mbadala ama alternative count, kupatikana na vifaa ambavyo vinaaminika ni vya wizi, ikiwa tarehe 25 Mei 2023 Chuka Town Meru South Sub County Tharaka Nithi. Kwa kujua vifaa vilikuwa vimepatikana na njia ambayo si sahihi, kupatikana na 63 pieces ya viatu, ukijua zimepatikana na njia ya wizi. Ni kweli ama si kweli? Abisa ba uchonkoni barerigira gutumira mbica cia kamera cia CCTV buribu mobwa ukoje bwa kuwata na mabetia athuganirwa baba. But I have suspicion that they could have been the same because it is one CCTV that caught him breaking to both, allegedly. Edgar uranumo wathuganirwa baba arekeretwe na bodi ya shilingi 500,000 kana mbia baribari shilingi 200,000. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Pamwe bakari bawondi ya kithi ndibethirite bakimenerie MC wo wakaraja David Kaethia urabakuwa na raithira kiruta miarite buikiri mucemone yo ngavana yura yura ntereu tuko ya Europa kiaria bawite Kaethia miarira rutire ni mieri 10 ndabo murene ndethirete ya MC wantereu nwe mwenda ithile bakiaria bawite otingwe Kaethia barutira na kaitaka naye mwenda ithile na mwekanya haritire akari bawondi ungwe Kaethia narekane na mwenda no ndorera Kaethia aritene utebu batu atoritira tukari antu bamweronkanga utebu atubwitheria na nareke kuruma mwenda MCA wetu mwenda no ndu mwenda itukumenya akarita ngwe na itwene akarita ngwe no tuitumona na itukona na kurita ngwe mwanka thai MCA wetu urae na atira thiri kinya meri no etanthatu ekwambiririe ngwe na naritete ngwe pio Kaethia rirarari gitine athiritie miaka 5 lakini nya barabara itukona mwenda thaina kwenja thainya twina tractor ekwenja barabara right now no ekwenja lakini Kaethia no gekethete mwenda na muromo bandu kinya kura reba chindana hata achindete mwenda kana inya mugwiriria ari number 3 muntu no abati kwithagera iria mwenda kinya mona kebura abati weta eterekia lakini Kaethia narekana mwenda na tuticherie toro tano biro tathagirie toro tano ne heshima na ngoirorita temanto na kiroe tebio ke utethega na Kimeru narekana mwenda imwane to na mwenda imwana muni narekana noe narira chiwaka kithi narekana na Nteto chekuthangalania Kaethia turenda mori atere inge achindwa kura ingwenge ni aweta erungura mama kuthukangeria nya mama no to mama kawera no to emwera bo to mwera weta ni na Kaethia no mona etete ate na nguo no ndo Kaethia no mweyangeria buru irumi biwa weta agerita tore ali kaweta ni nya na mama in bishop to karia rai nawe yetania na Kaethia no ndo Kaethia rieto riu katera Kaethia Kaethia nyanto ba mama ore ona Kaethia muntu lakini ntuko inkaito kwa ukalewe Kaethia imbi ibaromba kura mwenda nambira mujindra kura nyinge muno kura ngiriele aije tambutongo natukanirete ko ingoria Kaethia nerekere muntu akoruma imutane nura muchindete ke kura na muchinda ke bionde umwita kirwe gete rutano tina bata eroko ndinaruo lakini utibirombe ke ontethia na irie twale barabara hii tukone kire mweru ari itara mwenda kuma turao uru kankwaria uma barabara itari mwa kuma turao uru barabara itari mwa nturubiarire Kaethia ari miaka 5 tubalabala toto masinani toto ukuma toa simusie ata turima lakini mwankandra ke mwenda na turemira na nkwera mwenda itu nkwera Kaethia reka kuruma ngonge muntu munene atiruma na atongere bakanisa CAPC ne bakathite talere thirikari ria kwambirio chunku na makanisa na atongeria bakanisi ubakere batongeretwo ni mutongeria wo Wantonyire East atongere babarua ni kwairite kanisa ikitheri Weru ne mantura bakuritana kari kenda kwebana na makarika yonto ya kuira na yekarika ntere cia Shakaula Nicola Chabare aina ripotie gucokia nkatho mbere buru representing general basia wetu wa EPC Samuel Muguna Enderi amwe na alimasauri yonde ya Kenya ni kuona ni bwea
mbithiro ndire parendi parisine wetwa Maenyi ni kumaniana mpongerienu na kuonekana aruthetho rwa Murungu no akaru kuthina mbere na kwaramia nthiguru na kinya agukura kiri district ya Antonyere Central ya kanitha cha EAPC ikyo gitumite atongeria abonthe bakanitha ino wamwe na kinya general overseer wa district ino to Echausi Mongathia batirimana kanisani ya EAPC ya Nteto nikenda bathina mbere no chokia nkatho na araba bumiritie na kuonaniria kuatanira na thirikari kuthina mbere no chunku na bamwe batumiria muno bakiringithanagia na onto obwasha kaola bora buthiete na mbere na ingithia nthiguru bonene. Kristo atwitire nikenda twethia antu athingati bawe atatutumire twita biazarene atutumire kureta nkoro kiri Kristo. Paul Mackenzie na Arasa Kaola athithetie kutuma kitendo mapasta yakasifiwa yatweka pasta bate kuonekana lakini East African Pentecost pastors beto ni babea na ibarome na mwito yu na iba ustumu kwa niaba ya biu ningo stumu kitendo kiu kuunga mkono thirikari yetu with the vetting achungai bonda bajunguswe na babu the vetting ni njira yagirite tuende tukiawekirwa kaline kamoka mutomirio wa Sakaola batu tu kanisa tote kutheta no ntubo kanisa kwithira ichunguza wa no ntubo mathithio yara ya weta na mbere kanisene muno no ntubo ikubira bionekanite mwithune yo Sakaola nara Kilifi no ntuke ya kwithira kanisa etethira ne kuone lianto njire mbeya ni kanisa ere kayukia anto yambirie kuorwa ote kanisa yeu kou ningo support kanisa sionthe ichunguzwe anto bateta kuromba borwa anto bateta kuromba bona thina patwe ndegoro yatokanyito kuunga mukono tumera yeteta esungusa makanisa esungusa kanisa sieto na esungusa atomeria gitanyo gako ibajuchitie ekanya kuria asiasa na kinyanto obondi bethiro bena thiri nthiguru yonthe ya Kenya wamwe na kaunti ya Meru kura kuonekanite manto makithina mbere na kumira muno magukiria kirugutira agegi siasa antu ba Meru county ubuketho ikabutari tayari kwa thoi mwekuru na ere ngabana wetu wa Meru county na itwetekerie na nkoro emwe na tumuunge mukono ngabana ni mama twetekerie mwambo yura kuwa kaende kabati atutongerie ndene Meru county itoreke kumweketha nontu bitu kwenda ndene Kenya ni maendeleo kwa barabe na ndo na gavana iba mwekanya na MCA baturitere ngwe miaka 5 nontu ngwe ni yeka maanisha ketha keta na mbere kana ketha teta na mbere ke akwethirwa Nyambene county mwathani Murungu ntuko yeka yokinya ndikenda atwa yona yethirwa ire njaru na twethirwa turi akwe na maendeleo yau inkuromba buru mwathani Murungu abwithie kwenda kwake inde tina ndwa tontu bo kankwenda kwaria ntu bonthe baraba kwethirwa bena ndwa ndikenda kumba kuthwa kwenda kuitanwa iwendo bwa Murungu bobwithika ntu bakaitwa pakura bali ugatatiga kyo kaithirwa kwina thiri nthiguru ino gutionekana maendeleo na araba chokia nkatho kiri mujumbe wa Gembe North to Julius Taitumu na nkatho nyingi sana nontu bwa mwezimiwa Julius Taitumu rira cioro bietere na ruo mwezimiwa abana obisieke pata mama ibakikizire bagwario kukumbika nikenda sukuru yetu ikethera ina cioro ayukia atue nene oria otembeca ici kuoneka ndene ya thirikari kana CDF ayukia dharura thaa icio ro bibienji na bikwenjwa na bikwendelea kubwethwa na ntuba shukuru yomba kuendelea kuma Nteto kengo Gembe North Betan Class Chabari Hono tukinya muthia yo Nteto ciaure mugucokera nkatho no tubo kuthawatanite na uni tuwate no terorongro studio kiri mubango yo arwe siasa woni beto MUTEMBEI Edward moneto mathithio akwari Morin Kome